Assalamualaikum, shout out Rakasan, kenakan sa unayan abu si KY Finga. Thank you very much lagi abunuska. Siapa benai orang bentang enak orang ditaruh kakak dewayan apa-apa bingung ai gedung pulau lawan sadarna yang kamana pikiran Sabudawan aku kira
sekari nakaya pipitirang ka talabu kamano kaganapan satu kanakan samnaya nakade jewadaran kaya pipitirang ka salamu kaman iya yaman salimau kanakan saunayan ang dagilaknya mati kapaguras hilingan na berapi dah menang asikayang kasih yaman sakinan nilalaku ada dewa iman enos minitis ini katawan kapayuran ngatai semangat tatai detang nade tahirani tengkap belai kemaran ayah mampu benar bendaya teman aku mampu pani ya ummi buruku mingadan pagu mana bentuk aku basan delan nama binan tai iyo sura pangkatan tak sulutin demiram piku bilang kasayaram piku besar na umalaran na ay yang malapitan tanong salado ay baka berarti apa yung akong kaman nakakupa na rin nama perending akong kapan sa unayan agi di kau kerabis aku sendirian aku sakatui akasar nang aku rasa ya saharogi suwi saginan nila anak mano betuman ikadin ang keulang keraman akong kayo beribun akong anak ang ilahi kayo kau banggaku bantai sa menarap kayu ngangari kekal namu harapan pununa antang pagayani kalau utama maka pegelang atas gelang asalaku aduh tahun na ayam juga benar amai sama teman alipatan aku beribu aku mampu sadedena kamu kadagi di ambaramid kami aramu aku anakan saunayan na perisisan kendeni angan ni kanagan angan ni kanagan sana
la
Iya tak ada mana pun nak berharap.
sambitaniya salapawanang tuyong ay tumatahidug alaya sa pagpasal I don't know ngeno sapo na adina di Sete minta labai kaya purun di kerau sarung lang ahiyan aya pakaran Iyana kusari pagdita iran tempat ayama ananian nasakan sododoteta kami nampi kumila dapang matadian beras
Desakan di sau bekap yenan nilalakukan